Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm taking like psychology, and then I'm of course that like different topic, of course, about Osingove, Mr. Post. You also must not xinyama, good like a xinyama manjini. Yeah, ndokumotsunzuka last year msakho akurukutikeni swinene because the last time loko a hetela a kume gigi la a ku ri timani le ka his account here a ku ri ti 28th ta October. So from October liya yi ku November until December aza a kuma 1 gig yaleyo mi nga ma hleketa endle video. So from October to December ivi ya hetela a kume 1 gig ntsena a ni nga twa ku ndleke yini manjeni. Then of course ivi a va psychology independent mi nga mi swi vonini laha se a tirha a ri yexe la nga tlhela kombisa ku hayi a nga ha tirhi kole ka Hosingove leyi. And then from there hi vone se a tlhela kuma some gigs a ni tivi ku swi nga swi related naswona na hence ni ku swi tikombe na ku xinyama xi nga yi sukini because ivi a kuma this gig mi nga ma hleketa laha hi postini ya ti 9 ta March la a ya Colombia as you can see kwalano. And then of course a tlhela kuma another gig again kwale Colombia again as you can see kwalano leyi nga ya the 30 ta March. Mara swi helangi kwalano because ku tlhela na another gig I'm not sure if a nga a lo rivala ku yi posta or kanjhani but ni vone ka account ya Hlavu hi ye loko fika hi scroll hi fika hi kuma another gig nga fika hi posta hi Hlavu yi ku hi leyi as you can see here loko fika hi cheka la fika hi kuma ku ta ku na gig a bungeni in nakona msayikho i ta ha ri kona a ni swi fika nga lo posta ka the other account on cheka swin'wana. Hi, okay, hi, suko mna maybe anga lo rivala. Mara so far as you can see already like he has 3 gigs. Ngomloton congratulations to him. Suko mna maybe va tirha hi yexe a ri one swi le ku tirheni. We leswi tikombisa ku swona mara da ke nang to ku himpela xinyama xi yo suka or maybe swo kotla sino swi swa hi timhaka to i Good Friday and i le ku trendeni ku fambisa na album ya yena and stuff like that. Da ke hi cheka mara swi tikomba na ku loko ni swi langutisa mina xinyama xi nga xi sukeni xo anga rambiwe got the gigs and stuff like that. And then of course suka ya ka Hosingove a ku ri na yona birthday celebration ya yena of course le Palms Lane. As usual vanhu a va humini va ya le ka birthday celebration un'wana nga vutisa ku why video delayed. That's because a ku nga ri na something new lexi nga ta xi offer like in terms of reporting ma yi kuma yena mhaka leyi because like live ni ti vone to hambanahambana like a ni ri vona nkhekhe I'm not sure if a ri kona na I'm talking about swi add a different element I'm not sure if a ri kona na a ni sa mi kuma ku a ni nga ri ku updating because a ni nga voni ku ri na anything different than ku va ni ta vula ku a ku tele crowd a yi ri kona ma yi kuma yena guys mhaka leyiwa. So mara vanhu a va humini ku ri kahle swi tikombe na ku vanhu a va tsakini ni kha ni swi cheka mina as far as I'm concerned a va humini swi komba na ku birthday celebration as you can see kwalano yi ve a success. So u nga vula tano ku congratulations to Hosingove swi ve kahle. And then of course hi tlhela hi congratulate na Sayicology laha swi tikomba na ku se mhaka yena ya ti-gigs yi nga yi kha yi famba kahle mara hi ta hi kha hi langutisini mhaka leyi of course hi leswo.